Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha India Republic Day Ingdeng Troxike Prakethom Angdeng KARBI ANGLOng alongta Pregjama Dimalong Talondun Arkoini Phaing Kora Trok Arni Lake India Republic Day Arni Pening an Ningkan Troxike Prakethom an Kechok Arni KARBI ANGLOng Arlotami Pregjam Adim along Talon Ponrinti Son Sidipu Gobois Pathua Klamalongta KARBI ANGLOng Autonomous Council Kachari Atumpian Chenglok Penang Atumpian Bangso Republic Day Talondun Bangso India Flag Mati Lama KARBI ANGLOng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang Pensi Pachipurpon উদযাপন হতো জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী লগতে স্বাধীনতা সংগ্রাম অংশগ্রহণ কৰা জ্ঞান অজ্ঞান সকলো স্বাধীনতা যুঁজাৰুক মোৰ ভক্তি পূৰ্ণ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আমাৰ দেশত স্বাধীনতাৰ হকে প্ৰাণ জাতি আহুতি দিয়া বীৰ শ্বহীদসকলক আত্মবলিদান চৰম ত্যাগ তথা গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰ কৃতজ্ঞতাৰে কৰিছে লগতে সেই শুভখনক আমাৰ সংবিধানক প্ৰয়াতা সকলৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে 1950 চনত আজি দিনটো ভাৰতবৰ্ষই এখন সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল আৰু ভাৰতক সংবিধানৰ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল ভাৰতৰ দৰে এখন বিহার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমি প্রতিজন ভারতীয় গৌরব অনুভব করি শ্রদ্ধা রাইজ আজি সেই ঐতিহাসিক খনক আপোনালোকৰ আগত দুআষাৰ ক'বলৈ পাই গৌৰৱ আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক সপোন নৱপ্ৰজন্মৰ কথা পূৰণ আমি কিমান সফল হৈছোঁ সেই কথা ব্যাখ্যান কৰাৰ বাবে আমাৰ সকলোৱে সুযোগ দিয়ে বিগত বৰ্ষসমূহত জনসাধাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ পক্ষে উদ্বোধন সমৰ্থন আৰু জনদেহে প্ৰদান কৰিছে আমি গভীৰ আশা উৎসাহেৰে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ সকলো নাগৰিকে সংবিধানৰ প্ৰদত্ত গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ পূৰণ কৰাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে Lapen halapu same langso along tabi same langso town committee atumpen methangasa hemalong India Republic Day talondonsi STC chairman Robinson Rongpipen det pialama pangjar pon lapen Tumades kapacing tu dia sai tepakem dia bangki fansitame ili tumara tumsia ja kongdo la silarada tumsing waisi da ladak bharo rangkang misen pen ke pasolai ponjia fan aja kong kipiani rada tumafan aja kong kipiani kusu ini bangke hok pon lasi ini radak same langsung long sitame kado kabe adang pen pacing badam si baro nangkangan pacing badam si radak tami si pacing surya sai kedeng adim la posi ini langsung sai sitame same langsung town committee himpen sitame ini tum bangsa sai kedeng pon ini tum mata pon si ini bangsa sai deng pon Dongka chingthu wedi teneri asai hemalong tami talondun কিবা কৰিলোঁ ৱেলকাম কৰিলোঁ লগতে সবকে ভাল শুভেচ্ছা দিলোঁ 73 ৰিপাব্লিক ডে যোনটো পালন কৰিছোঁ আমি এনেকৈ আমি কোভিডৰ প্ৰট'কল মানি চলি আমি অফিচতে আমি দুটা ষ্টাফ আছিলে দুজনৰ লগতে আমি উঠালোঁ মানে আমি ভাবিছিলোঁ অলপ মানে কেইটামান ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই কিবা কৰিম বুলি কিন্তু মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো SOP এইটো মানি পেলাই আমি এইটোৱেই চলিলোঁ আপোনালোকক ধন্যবাদ লগতে সবকে নতুন বছৰৰ কাৰণে ভাল শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকক থাকিল Halapu Rongmongwe ahawar tami Rongmongwe block Rongmongwe police station Rongmongwe KARBI student and youth council atum tami amithang asai hemalong Bangso Republic Day talondun rinti Same lang sopen longba morning ti KARBI ANGLOng news Nasona kontraktor flute bangjo kontraktor same puthot na selam dui phansi ni tum chuni PMGY asatowar Tata mobile pen bike chepek dorde sera puthak ronga ratning kang samsi chipak langpon
West Karbi Anglong District, Hamren Constituency Hamren pen kahilo kilometer krehini bagdoji sokme apamalong Hamren rong hidi arsong kachilenga towarpi kiklem kasa oi pigajo rong arada tum ningkang samse chepaklangpon. Contractor Komolgiri si labang so atowar kasilam chepari deng ponlu. Hawar arong arada tum nangkit hando na tengki la so atumalong ke huthu kawi pin pen amatsi black topping selam dedlo. Skim pen kapathik pon apuna teng ki hut he dajo carpeting ka silam ta akung dai saban silam nang koklu. La so jok langke pali a hormati drain ka silam athai awi detlu. La pen kile nang jam le dam de pin pusi rongara da tum pen than pachini pon. Ka silam ningkang samse pik ajok rongara da tum non amat nang silam thuwek nang ji pusi rong hidi arsong ara da tum sodak pen pachini pon thu. Nili tum dak arsong arat lo mata sentar pelo la sotore nilitum kenang sot atuar lo la si nilitum masar tum stame un arbang nang bor ipilo sita ke claim ki dam nang a contractor tuma bang alang litum bang nang claim pi pemi medat non la si soang theka posi nilitum la so atumi sita me nilitum ladak ke claim along sita me nilitum rat pensil ni tum vang lo la penang tum han la contractor la pem huri tum han jing kilong sikti ke la daka tuar biong pen adim ta kathe pa adim pina ama nang klem pi peme ni po nang tum pini an si ke klem ritha pusinil tum pudun lo la pen nil tum la bang so atuar bang ke nang hut pi pe puloda mane la har long ar pong bang nang hut pi pe pulodang te la dake plaster ritha pusinil tum pudun lo lasi itu masar atum sitame la software meseni fan pusialang itum bor ilo sitame a contractor tu mangsi nang bor ipp dalu Kontraktor e kumarlo. laga nonil itum karjulong ateng polote hala komol kiri si pui mane la software bang ke thek posonte la ke pathe chadang lang posini tum bang ke pulo theda ke mene mentune pata gari pine ta ke bang doko ti masidak che peklang ko ti mate la si ni tum bang ke pathe chadai Lada ke lanon ateng bulute ke dordi si angring dulu sa. Alam mange drain da vedelo. Aku puta sai bam da vedelo nge hu ni tong bute api bag si pek nang ko dilu. Kapen ka plaster mata ke tang lu bulute la son bange chok chi sini li pudam. Yu. La son a contractor bulute bang jo contractor same puthot na se lam dui phansi ni tum. HSDC, KSA Lapen, KWJ Vasong Chelangsi, Perang Kemai Padopon. Ingdeng Troxy Kebrakethom, Republic Day Nang Mandet Pen Pini Arni Anta, Karbi Anglong, Hemprek Mate, Article 244 Ea Banke, Junpon Pedetlu, Lasi, KSA Lapen, KWJ Vasong Pen, Ningduk Chepaklang Ponlo. Kedamtang aningkan 1986 pen Wangbom nang Chesong Bom pen 1995 aningkan pen ASDC KSA Lapen Sorkar pen Article 244 AK Piun Elo Pusi MOS nang Chetok Lasophi Uttarakhand Chhattisgarh Lapen Jharkhand Banke State Mate Hemprega Banke Longloklo Lason sihala ke mangnang ke ong atumta Wangbom UPDS ahut sitame Hemprek abangke Piun edetsi MOS chetoklo haso hut sitame Telangana phana bangke State pipon detlo non ke dobom sorkar mati BJP atumtame Hemprek nang pipo pualampen Karbi Anglong aradatum pahay ponlo lasinon puanta Hemprek alama bangke pachun pon pe alang pusi KSA Lapen KWJ Fasong pen ningduk chepaklang pon स्टेट का जो पक्ष बोलता है लेकिन उसका भी अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए ऑटोनोमस स्टेट आर्टिकल 244A इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। आज ये गणतंत्र दिवस आप लोगों का साथ हम लोग रखना चाहिए कि जो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जहां असम स्टेट हिमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर और कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल CM तुलीराम रोंगहांग जे लोग इकट्ठा होकर जे लोग भी बोलता है कि ऑटोनोमस स्टेट हम लोग को आप लोग के लिए ऑटोनोमस स्टेट आर्टिकल 244A इम्प्लीमेंट कर देगा। जो बात जो उसको पब्लिक को जो वादा है उसको वादा को पूरा कर देना चाहिए, नहीं तो ये गणतंत्र जो देश है और हम सबका अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज कभी गणतंत्र दिवस के लिए आप लोग के साथ हम लोग ये डिमांड रखा कि जल्द से जल्द उसके इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। ये हम लोग का मांग और आज हम लोग को भी प्लेग होस्ट किया और उसके साथ साथ हम लोग डिमांड भी रखा अपना जो अधिकार के लिए। यही है के फा के इथेबे दलम थे
labang kin lutum KARBI lo Charlie song dak lamding rodalong tiripi asai hem kedo labang so KARBI lo Charlie song I stand kachipi ji pansi pinil to labang so prang kya mai phalo la pele tum I stand ga lahan lo 1985 Chokyola conference long pen KARBI lo Charlie song tum hemprek long atek sangse po semi deng dat pen no autonomous state no race po slogan itum deng dat pen abangke de tum kachiprai lahan lo ayat a proud moment KARBI bulaba India bulama a government tum asai kedeng Republic Day putame ba Independence Day putame KARBI lo Charlie song pen abangke de tum ening chiparong dun tekthia thema de tum aphan jitu constitutional safeguard nangipi Indian constitutional law 244A long ateng pen mena pen kachaja una jakong labang so a constitutional safeguard abangke pini ani ade menang pipeda langa potsi nile tum pini ingdeng trok sikebra ke thom Indian Republic Day labang so celebration same nile tum mangke pirthia dang ba India dera angkang along ong duma khai tu maning chaparong dun lom mangke tum ning chaparong dun thek thedat pola ket pini ni tum stand labang so perang ke mai hin pensi pang dak pon la pen tu labang so perang ke mai hoi ben itu mak ko sarkar pan ka chuningri kang tung mang lahan lo dak bangke democracy banak posil lage by the people of the people for the people lo ni tum dame voter rights to kok posil tum dame bang bang ko pima kelong bang bang khai ko pima a privilege kelong magel tum da kelong ni right do la silu tum constitutional safeguard 244A bangke प्राप्जीन पेन लदाख बीजेपी सरकार जितु सबका साथ सबका विकास लापेन गदा गलांग तुम स्मॉल स्टेट एजेंडा दो पुलो साला सोटेंग मदलांग तुम चार जाक से खाई सो फान KARBI ANGLONG अफान 244 नंबर चुन पिनांग जी पुसला बांग सो फ्रंग क्या माय होय पेन नंगा तुम थेंगनो पेन इले सरकार अफान पचुनी पोलो चुरोनो